episode. Biyag di tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisursor iti lako taan natay. Makaturturo kak pailang tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Da kayon ti mapanagla ko. Nadagsen ti lako kanatay. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! Apay mo't ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananay rin. Saan kumabot akas ti panagsasa anak kao? Tauray sa anabak ng tiinam, lasing pait ka nagagay. Awan serbiti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit din, agmurmuray kan, tayo ka manganay sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mo ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdanatan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaraytan, tamasyaнаkin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar tayo. Wen nga rod. Nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano? Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutan, Mark. Nabartek ka manan. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ika ti malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babae. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat napapanan. Sika taglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot konsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Aguli magkaman! Sika, tinalas taramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuapay nga minasika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia, magtinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nandito eh. Sana ko na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel nga minto'y balay. Nasingpot ka di dagiti amo ta, Mia? Ay, wun, saan ta na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho dito'y, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho dito'y, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia.
Nagagaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awan dakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang ibilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-am mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray. Ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan nga agdat-dato na ken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak. Akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnikakon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik. Di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatid ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay, ape akas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarasarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko ah. Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y nga min kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan ah. Pautangan ka kumangam impawit kumutten kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iritokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kan nataer nga ura dan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon o kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Adday ta ka manon, Mia, Intun kwan, masakitanak manon. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay itibiyag. Diyak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatin ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak? Di tantumot lang, titurong na. Aklunan ako. Padasan ta ti agil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya?
Ay, ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako, eh. Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan ti tawan. Agawid ta iti probinsya ta masikukan. Yamamu ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Ken anak namat, ti kadwami nga uming. Anya! Ayun, ayan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pa'y lagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ijay lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldawain kas kay labak latamat maturaw. Taktom ti Sara tinwang hanggang ba't maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw. Nukas ta kanayaw ti arami yaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya ko ti makaambo ka ni nanang. Anya kayo mutin nanang. Bigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay atibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae ti lapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala na lang. Dayong arot baybay ang ti asawa ka, kat na dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Di yung arot ung-ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasamakin ko ano, pagsasawan nyo man ni ti agkakasakit sarita. Wan, ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay, baktita kaya? Ay, Rain, nakaluto kaan? Wenanang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wenanang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot a babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida kat allergic ko ti kasta. Agagatol ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya, may tikasta. Kunak no,
Aho! Imposible adi mo amaw. Eh, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti dayta a babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadagit isweldok nanang. Ay awadain! Talaga nga inulaw da kan dayta a babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Oh, Maulawakan ako. nanang. Kupit ti Ha? barukan ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangi di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan anakaro ti panakaatake yaw? Hindi babae nga insangput mo, timangmang iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na hindi nga Irene no agawin ak ijabalay. Hindi kayat na hindi amam, iaparakin ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo day babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawin. Lading ita kaya rin. Ngam, jak kaya ta masapa ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ni ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, tayo kan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? Ngam, no kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang jak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawid ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene anak ka. Ay na, agyaman ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malasumar kayo. Apay gaita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya, main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbaga nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na nagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Ngala, kanya nga raw. Hawa atam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat ka ngagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Aging kat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang iti apo ka. Pagyaman tatay.
Tulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo ng tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.